Bon día, Cataluña, bons días desde Galicia. Eu son a profe Rosa de todos estos chichumelos. Hola, nens e nenis. Hola, Amalia, hola, Berta e hola, Pilarín. Agora vanse a presentar. Cada neno vai a decir como se chama para que os coñezades mellor. Gracias. A ver, entón, arriba. Eu son Juan. Exacto. Eu son Juan. Eu son Jess. Eu son Gabriel Parada. Eu son Laura. Eu son Samantha. Eu son Adrián Crujeiras. Eu son Ainhoa. Eu son Ainhoa. Eu son António. Eu son Pablo. Eu son Javi. Eu son Lidia. Eu son Fidel. Eu son humano, eu teño 8 anos. Eu son Alex, eu teño 8 anos. Eu son Sara. Pero mirado para a cámara. Eu son Ana. Agora, os nenos vos van recitar un fragmento dun poema de Ausías Marc, pero antes Javi vainos a ler o traballo de investigación que fixo sobre este home. Uns nenos van a ser o vento de levante e outros nenos o vento de poñente. A ver, Javi. Alto. Enfócale aí. Alto e claro. Ausías March. Ausías March foi un escritor valenciano que naceu no ano 1397 e morreu en 1459. Foi un innovador na súa época, pois toda a súa obra foi escrita en valenciano, cando toda a poesía se escribía en lingua provenzal. March escribiu 128 poemas e os primeiros foron publicados en 1539, traducidos ao castelán por Baltasar de Romaní. Os seus poemas falan do amor, a ética espiritual e a morte, e para entendelos mellor foron agrupados en distintos ciclos temáticos ou cantos. Cantos de amor como Plena de Seni ou Amor, Amor. Cantos de morte, cantos morales e cantos espiritual. Si con la mà se plam breument i crida, com dos forts vents la baten igualment, un de levant i altre de ponent, i huracans fins un vent allaquida. Sa força gran per lo més poderós, dos grans dècims han combatut ma pensa, mas do vol el pes un seguir dispersos.
mas ya mi voluntad uno persigue, os lo revelo, honestamente amar. Agora imos recitar unha cantiga de Martín Cadas, pero antes vamos a ler o traballo de investigación. Martín Cadas. Martín Cadas era un xogar galego. El posiblemente fose de Vigo e viveu entre mediados do século XII e o XIV. Martín Cadas tivo unhas cantas cantigas, por exemplo, Ondas do mar de Vigo, Mandad ei comigo, cabén meu amigo, Miña hermana fremosa, treirés comigo, ai Deus, se sabora meu amado. Quantas sabedes amar a Vigo, e vos agrar a Vigo, hai ondas que eu vin ver, etc. Ondas do mar de Vigo, vistes a meu amigo, ai Deus, e virá cedo. Ondas do mar levado, vistes a meu amado, ai Deus, e virá cedo. Vistes a meu amigo, porque meu suspiro, ai Deus, e virá cedo. Vistes a meu amado, porque meu teña cuidado, ai Deus, e virá cedo. Ahora, para relaxar as nosas gozas, vamos a interpretar o canto Hotel, interpretado por Pau Casals. Un aplauso. Un aplauso para Pau Casals. Mas non cantaba, quen canta é o Orfeón Donostiarra. Sabedes de onde son os Donostiarras? De San Sebastián, de Donosti. Pau Casals non cantaba, era o que dirixe ca batuta, pero era un gran músico. E entonces, a ver, dicidelle aos nenos se nos gustou ou non, que vos pareceu. A ver, gustou vos? Sí. Sí. Que vos pareceu?